mwiriwe abandi bavuze bonsoir mana igifaransa no bose bagiye ngo bonsoir ngo ura ikintu cyake kumenyesha ko mu matere nkuru ziryoshe ujya muzungu niwe nabone none arabirako nta na kimwe atahura kuko mbona inde muzungu ari hagajya none ashavuga ati yasho umuntu aratwize arishe mugabo meze neza cyane ndayibona vraiment musa neza mwacha sindabeshe burya je n'ubona ko ndacambane nabuze amahoro urabona twege aho kuva muhira twambaye ukundi kundi je ko navuye muri asiko nanje isiko nambaye ngaha umva ndiko ndatamba nagombe gutwega biranka rero nambaye pirate nambaye kunyezi yandikanije mu kirenge ndabona amahoro umva yandikadize ndabona amahoro ni sawa ba sawa mbederabwira je nkitinjira ngaha naravye mukakina n'SSF benshi bavuga ngo abahungu ngo ni bakiye mu gihugu mwe murabe ko mungana ngaha mutose muri abahungu gusa murabe nene abahungu muri SSF n'abagore abonye yes je irahure no kurashagenda mbera ari he hari kibazo nshaka ndamubaze Deka nchile kibaza kasore babalao kasore ndakubaza kubera iki abakomeje bose iyo bamaze gutera imbere ucisanga bazanye akantu k'imbuto urabona ngo cyambere raure aragafite nk'indaki y'amezi 3 none simbizi umusore n'umukomeze kana arafite imbuto nawe arifise urabona tisha tumame zangana 5 rije bose tumame zani mutima tumamezi usenda mutima na waya mutima ni muri maternity ujagiye kubyara gusa rero ko bawicaranye n'umukobwa mwiza murayi mu maso umubwira ati ewe babako kumwe gusa rero ikibazo ukaza gusanga n'umukobwa wo kumusaga ijambo akubwira avuga ati ewe mbere yo kunywa manza gufungura urimenya gusa na wa mukobwa we kawisitaye n'ikibeje ikibogari irabukiye mu mazi ukibwire oya mbere we nukibwire usanze atavya mwafise umubwira ati buju ukora ngaho uri kibebe ntabwo n'umufise kandi rero abantu bo kumusaga amaze ngo ndababeshe teja ito kuna n'umugabo wo kumusaga tugenda hano muri restaurant nabwo ati sheri je shaka kurya inyama gusa je nashaka kurya nyinshi kumurusha merci beaucoup ariko bana buti kirundi nababwiye mama buze mu kibasa nta kintu murongo aje zimbukira nazibonye imbukira zavuze mu kibasa natwe twiviriyo ruguru muyinga kwa salamati yo tupa niyo mpamvu atagifasa na kimwe ndashisha mu gupakana turabi rero jewe twakunda n'umukobwa na batisheri tuje muri restaurant umunsi ndagusohokana dushitse na batisheri mugabo inyama tutakokeje umwese yaziwe ati batisheri oya nta kibazo dusangiriye hamwe ndabati ngo sheri jewe njya kapiripiri ngo yaha ngo turasiga ngo dukeipe nawe usivye amura kukanwa nkutowe ijasanga na bemeri cyo batisheri Kuma ngaho cyangwa ngira kwa veterinary na ugati veterinary wose zino nyama muzige neza agapipiri kose ufise ugasireko veterinary nabati yateye mukabaye aragenda hose azanye cyagati sheri ngira namaze no prince ndiye nubise agapipiri yana ikaje mu buzima bw'iwanje icangira mu gihanga muko ataka sheri waye gute kizewe ati kandi ngaho gihanga irakira ngikinande yo pise basa myiyanganire cyangwa se apeti aragiye ambere mbona nagize aragiye kabiri muragize cyangwa tinonese uko ibiyoba uko gikaranga katari mwe atangwa ati sei isi yakera niyo yari ryoshe nayo yubu ntiryoshe niyo mpamvu ipropirizo zitakirura murakoze cyane muri yazagiye Asante sana, merci beaucoup. Achumi meto métier. Achumi. Yani ingene gusa ubikora birarenze. Mbega iyo dance wayikuye he? Ijya nayigiye kwa bibi yahorewe n'ijya niyo yamayitambira. Abibi wawe ndumva rakazi. Ujya fisiyo biva.
yego vraiment ntivyizanye. Burya wewe wakuze ukina comedy cyangwa wabuze ukina comedy? Navutse? Wabuze ukina comedy? Yego bindimo comedy ndimo. Okay, uri kuri hweza ukuntu uri kurabikora kuva mu ntango gushika uno musi muri demi final. Wowe ku ruhande rwawe ubona biriko bigenda gute? Ubona bizocamwe, ubona byifashe gute ku ruhande rwawe? Mbere yuko mbivuga abafana bo nyene barabibona ibikorwa nkora bica ngaha nyene barabibonye. Hama apari wanje naho jiwe ndiko ndiyicizere kandi cyane kuko iya nkuye hari nizoshikana n'ahandi. Okay, urakoze cyane ndumva yuko wizira Imana cyane. Mbega hamwe bitokunda yuko ayo mahiga donc ayo mahigwe uyaronka yo kuba umwe muri batanu ba mbere bazotsindira ino higanwa uzo kwifata gute uzovyakira gute kubwo bizogenda gute? Bajewe icambe na mbere ndi kwishura ndiko ndiga. Hari byinshi nige ngaha, hari byinshi banyigiye kandi nanje hari byinshi nabigiyeko. Sibyo? Sikuvuga ngo nzobara cyane. Ahabwo erera hano yabaye nzogenda kuyikosora. Muga muri je muno mwanya ni ikizere kandi gikwiye. Wow, reka tuvuga ati amahigwe na yawe Macumi Methode. Ni Macumi lo comedy methode. Wow, courage rero Methode.